Sibay ule, may tamtok pavakhat ka baydona, abaynan tuy hilitar chan ve ka mga, kan duzat kan polang. Purun sen pum khat lian vak lo. Marchapui ka zay ka, kan duzat kan telang, athak du lo ta na tel lo thei thawa. So thing le purun varden som fian khat. Chicken powder fian te chan ve. Achino zok po kha aman theya. Ngapi fian khat, kan duzat kan telang. Me hi asang bera ka da tu hi kan chuang so photang. Mai tam tok hi pawa khatarit ania. Kan duangin kan chananga. Mai tam tok hi ano tha a kan chan lian lo boka. Rei lo te a min mayanga. Ama hi ke mina khak ve de ule ka wang hian ngapi nen hian na inrem ema. Thataka so chwa nuwa tomato pum khat ka thlaka. Ngapi ngay na tan chwa na tui lutuka. Ngapi ei lo tan tel mangin tui takin abay theya. Bay hi ol sam ema. Bay swal om ve thei lo ang khanya. Phai tomato ka mga tomato hianin ati thur don lawa. Ati tui zoka. Mai tam tok ka thak nu hian minit som pani vel ka chuang to a. Mai tam tok po mina. Dhania, akwang hi ka polvekang anna ay na kwang hi ariman na zoka. Zo purun na. Ka troy bunga ka thaka. Minit ni borvel kan chuang le ang. May hi asang bera kalada renga. Purun na kan rem chang lawa ni pon purun zung te po kha thak theya. Dhania le purun na ka thak nu hian. Minit ni vel ka chuang le to a. Tomato le mai tam tok po min tha a. Kan duang taka minin kan chuang ang. Kan suan mai na alda na thak dan atui nei zat tur te kan duang takin kan siam do na niya. Ka channel min clear sa ka wangin kalome.